Football Titi part zaruk samthum pakhat na ngai thavele don ta ila Preseason friendly match result atang hian trante ang heta hian Aston Villa le Roma in machona goli lutin English Premier League club Aston Villa hian silifa in Italian club Roma hian neya Villa tan hian Emiliano Buendia, Jacob Ramsey, Oli Watkins le Daniel Malenten gol kha theu an khung ani in kheldanga Spanish club Real Betis le Italian club Como te in machonin gol ni veve khungin anin ne to ka match danga English Premier League club Arsenal le Spanish club Villarreal te in machonin Villarreal hi gol thum gol nin an chak ani he match hian Villarreal he minute som parukna Arsenal player Luis Nicolas Pepe mangin man suaya minute som thum pathum na a eta ayong mangin an khung bela minute som thum parukna Arsenal hian Christian Norgard mangin an sipuran su thena First half a goal dang lu bel lo ma sela second half a goal ni lu belin minute samruk pare na Villarreal hen an player poimo Arnaud Danjuma mangin an goal thumna an khunga Arsenal hian minute samsari parukna penalty atangin Martin Odegaard mangin an khung vele hemenu hian goal dang lu bel talovin Arsenal hi Villarreal laka goal thum goal nin an tlom ta ani he match hian Arsenal striker NB Klo Victor Gyökeres po in lanin alaka tangin goal base ni masela goal ala khung lova Arsenal tan Preseason friendly match ha tum ni in lan to in a khel tluan lo ve ve ani he match hian hun pa ngai zwa penalty shoot out mangin team pahni te anin machon le a heta po hian Villarreal bok hi an chak ani zan ina Preseason friendly match entur omle don boka darsoma hian German champion Bayern Munich le English club Tottenham te anin machon do na Zanlai Peldar som pahni lechan vea Saudi Pro League club Al Nassr le Rio AFT anin machon don bok in khel result dang soikai ta ila tukin khan US club Inter Miami in League Cup Mexican club Pumas Unam an machona Mexican club he minute som thum palina ma an shuaya ma se minute som li pangana Inter Miami hen an player thar Rodrigo de Paul mangin an sipuran suta Argentina midfielder hin Inter Miami tana gola khung masak ber ani minisom nga pakwana Luis Suarez an penalty atangi Inter Miami ma asoi puizuya minisom ruk pakwana a Inter Miami player dang Tadio Allende chon khung belin gol choma sajok ni chungin Inter Miami hian gol thum gol khatin Pumas team hi an ne ani he match hin Inter Miami thiam puipa Lionel Messi ain lan lo thung ti hian Inter Miami hian League Cup khelmeka khel thuma tum ni chakin point riat an neita a group stage paltlang chiang ta in quarter final khel turin anin petling chiang ta ani King of Champions League tia soithin UEFA Champions League ka lal anga soithin Cristiano Ronaldo hian UEFA Champions League ka hian record ro pui tak tak anu chia chewa abera omna anei nualani kha ma se ani hian Champions League season khata assist nei tamber record achel mia lova Messi point achel lova Neymar point achel chuang lo player langsar le lar tak tak te point Champions League ka season khata assist nei tamber record an chel lova tuna achel tu chu English midfielder chuai har atul huna defender a man thin James Milner hi ani James Milner hian sangni sompasari somparia season khan Champions League ka assist tum kwa lai aneya English player vekina record alo siam to Rooney record assist tum riat kha akhum ta a tun thleng hian Milner record hi khum tu an la om lawani player langsar vut ni silo tlole feizet mitam takina a that zia an mu kan na sat zingami James Milner hi Champions League ka season khata assist tum kwa nei ma saber le om chun ani boka a record hi a chuan om hle English Premier League noi chia championship season thar hi naktuk zirtom ni zana zanlai pel dar som pahni lechan vea an khel tran to do na hetiang kara hian sumle paya tal boina satak Sheffield Wednesday an la inching fel thei lova ani hian an player te ba ka staff te hlo an bat saka thani lai hlo an pek thei lo awangin shrem te po an to ka tuna po an sum din mun ala thalo hleya an klapa thok tu te hlo pek thei lo po an la nei ni in tarlan ani thunei tu ten transfer hun thum chunga player la lu thei lo turin an shrem mek boka chu chuan tu ni pui transfer te nakum sahni somni parukum tirlam classic transfer le ni pui transfer te a huam don ani chu wangin Sheffield Wednesday hian kum sahni somni pasari ain her chawma chuan transfer hun lain player an leive thei don lova loan point dan pa ngain an la lu thei don lovani
Sheffield Wednesday din hmun hi a chhel leya sum le paya an tal boina in lak lu lam ti thei lovin asiam ani bera an hrem hun chung hian player an lak lu thei dan kong pakhat chau omin chu dan an nei sa clubin player anei za tur bituk chin anei dai lawani chuan lonin player a ho theiang ti dan chau hi an hmang thei ani tuna player nei turzat an la nei dai ani chuan tuma lon point an la lu thei don lova player nei turzat an nei dai lo chawin an nei dai theinan lonin an ho thei don chawani hetiang kara hian team manager ber abang le boka Sheffield Wednesday boina hi anamai lo le ma se heng zong kara hian in elna bua sai tu EFL lam ho tu ten hriat thiam na thui tak nein Sheffield Wednesday hi season 3 championship an khel an rem ti saka championship in elna atang hian pai lovin championship in elna a hi chuan thu nei tu ten an shrek don lovani chuwang chuan an tan thok hoina tham atlingin arin oma Sheffield Wednesday hi an van nei hle Newcastle United nei tu te hi Khovela club nei tu zong zinga hausa ber sum nga ber an nia ma se Newcastle hian sum an mang tam uchuak thei chuang mi alo tuni pui transfer kong ka hon me ka po hian enga tinge team thuam chaknan player tha an lak lu hlei thei lo hausa hle si tinge sum an man huai ngam lo kan ti mai thei achan soita ila Newcastle nei tu te hi chu an hausa ngang maya football club nei tu hausa ber an ni ma se PSR an ti profit and sustainability rules in a phuara he PSR dana hi chuan clubin sum an lak lu milin rohman na omsa zuya sum an man angai ani an lak lu atam lo chuan an man thei atlema an lak lu atam pau le an man thei atam chu ani tlada wangin Newcastle hi eng ang point hausa sela sum mang huaw thei an ni lova dan an bot chiat chuan shrem an ni mai don sia chu wangin tun din hmuna chuan Newcastle hian ang club nei tu te hausak na hi an la chen tak thei lovani chuti rual chuan a hma ngai to in tuna nei tu hnuaya hian Newcastle hian sum an chelek tam hleya lo po an petam Premier League club 10 player loa an sen zat thu nei tu te hna report an the luwa Newcastle aya player loa sum mang tam hi club panga chau an oma Arsenal Chelsea Manchester United Liverpool le Manchester City te an ni hei hian alan tir chiang tak chu Newcastle hausak na ania an hausak miawa wangin player te lopo an petama ma se transfer line sum an mang tam thei lovani Newcastle hi hausa le ma sela PSR dana wangin an hausak na in omzia anei thui ri lo ani bere transfer thu thar lam soikai ta ila Thomas Muller chuan Bayern Munich achua san nuwa a careera a club pahnin ani turin MLS club Vancouver a zom ta a kum samthum pangami hi US club hian free transfer in an la luta kum in sangni somni panga season kalme ka khelma bak omzonga Vancouver tan a in London ani MLS club hian na kum sangni somni parukatan Thomas Muller hi DP huanga anda DP anti hi designated player ti nani in MLS a andan pakhat kentelania DP anti player te hi chu an hlo atana clubin asen te MLS salary cap in a huam ve lova a big ni na nei tu te an ni MLS club tin te hian DP huanga hian player pathum anda theiani BBC na tarlan danin Muller hian Germany tan match za samthum pakhat a khela goal somli panga khungin assist somli pakhat anei tela anram Germany tan FIFA World Cup no moi kumsani sompali khan a choi to bok ain zir chuana bayan tan match za sari somnga paruk khelin goal zanhi somnga akhunga assist zanhi somsari paruk anei tling man bok ani Muller hian bayan tan no moi choi thei ang zong a choi kim veka player hlotling ber pol ni in ngai nat lo le za kai pol tak ania Muller hian European club zinga bayan tan ba khel adu lo ni in alanga chuwang chuan bayan achua san nuwa USA lama kalin Vancouver hi azom tadai ani Son Heung-min point US club Los Angeles FC azom ta a kum samthum pathumi South Korean superstar hian kum somzet a khelna Tottenham achua santa ani Los Angeles FC hian Paul Magdalene somni borvel an seng ni in tarlan ania kum ni dai contract son hian zia pui contract kum ni dangatan po se theina turin thu an thlung tel boka chuwangin son hi Los Angeles FC a hian kumsani somni pakwa thleng cham thei tur din muna ading ta ani son hian MLS chanchina player laklu man tamber record asiama
ama a record om kum in February thla Atlanta United in boro atanga Emmanuel late an lak luna palmak te som paruk point panga akhu mani son hian soin Los Angeles FC ka zom thei hi ka swang to na puiting ta jingami ani diktakin soila Los Angeles FC hi ka du thlan ma saber ani lo ma se Los Angeles FC co-president in min lo kol khan karil ru ka thla ka thinlung le ka thluak hian thutluk na asiam ta ani he hmuna hian kaum ve ta a ka hlim mai po ni lovin ka phur to hle he hmuna hian no moi choi turin ka lo kala club tan ka zong ka hlan don ani he khopui le fans tan ati ani Son Heung-min hian Los Angeles FC a hian a hak thin number 7 bok a hadon ani Kiernan Dewsbury Hall chuan Chelsea chua sanin Everton azom ta a Everton hian transfer fee a Paul Magdalene somni pali pe in add-on scout langa impact bel thei tur Paul Magdalene thum Magdalene Lee Borvel anda tel bok ani Dewsbury Hall hian kumnga dai contract Everton a hian ziakin kumsang ni samthum June thla thleng acham thei do na Everton a hian Chelsea a ai chuan player poimo jok ani ngei po arin omani kumsamni parukmi hi Leicester City Academy chuak ania kumsang ni somni pali khan Chelsea in leichau ma sela season khat chau an kola an chel zui du talo Kiernan Dewsbury Hall hi Everton ina tuni puilaya player an laklu pangana ania Charlie Alcaraz te Thierno Barry te Mark Travers le Adam Asnu te an lalu toa Dewsbury Hall hi an player thar pangana ani Chelsea player dang Leslie Ogochuku po in Blues chua sanin English Premier League khel tura in petling thar Burnley azom ta a kumsomni pakhan mi mana hian Burnley hian transfer fee a Paul Magdalene somni aya tam an seng ni in BBC in atar langa amanza chia hi tarlan ani lova a borvel chau an tar lang ani Ogochuku hian Burnley a hian kumnga dai contract ziakin kumsang ni samthum June thla thleng acham thei don ani hi kumsang ni somni pathum khan French club range atangin Chelsea hian Paul Magdalene somni pathum point pani sengin an leya season ni acham chungin match som panga chau a khel man season masa khan Southampton a lonin huna manga Chelsea hian an hmalam hun ruam man na a mun poimo chantir don lo chun zomin sumlak luna tangkaya an chantira an shalta ani Burnley vek hian Chelsea player dang Armando Broja kumsomni pathumi an lalut don boka ani hi Paul Magdalene somni tling thei turin Chelsea hian an shaldo ni in tarlan ani Albanian forward hian he thu bo sailai hian Burnley hi officialin alazom lova ma se azom don ti tarlan ani to Albanian forward hian Chelsea a mun poimo achang phak lova Burnley a hi chon mun poimo achang ngei tura ngai ania chuwanga Burnley somna po hi poma ngai ani Broja hian Chelsea a in Burnley a hian match a khel tam jok ngei arin om Chelsea player dang Magiwi po in Intuition Turin English Premier League in bet kai thar Sunderland azoma kumsom pokomi Spanish forward hian lonin season thar tluan Sunderland tan a khel don ani hi ni kumsan hi somni pali ni puilaya Chelsea in Barca atanga an laklu ania transfer fee a Paul Magdalene nga chawan seng Barcelona puma in zir chuak hian season masa kha Chelsea tan mangin match som paruka tangin goal ruk akhung Chelsea hian kumsom pokomi hi transfer puiting pangai angin an shal phal lova alaka beise an nei awangin a intoi thiam thei dan tur lam zongin lonin an chhuatir ta ani Chelsea hian tun hnaya player an shal Joe Felix Dewsbury Hall le Ugochuku te baka an shal le tur Broza te telvek hian Euro Magdalene zachuang an lalut lingdona ama a an shal tenen phei chuan sum an laklu hi atam ta hle tuni puila hian Chelsea hian player thar neinual masela shal lama po chefu bol tak anni Ian Wiza point Brentford chwa sandu masela ala chuak thei lova hetiang kara hian team training ero azom vele a ma se chwa ero la du zelin club danga chona thar ma chon aduna ala re lo kumsamni paret mi DR Congo forward hian season khat dai chau contract Brentford a hian anei to wangin club lam tan po chel lui afin thak lo jok mai theya chuti rualin mantlom teya chwa tir ero an phal bik lovani kumsani somni pakhata France club Lorient atanga an laklu hi Brentford hian do thei takin an la dong song thei zela ma se Wiza hian aril ru athak pha chuang lovani
Italian journalist Fabrizio Romano tarlan danin Manchester United chuan Brighton atangin midfielder Carlos Baleba laklu antuma andor chanto boka Brighton hian an player poimo kumsomni pakhat mi mana hian sumtam tak an phut tura ngai ania chuwangin United hian man tlom taka an laklu thei arin omlo Romano vek hian tarlangin Everton chuan Manchester City atangin Jack Grealish English player kumsomni pakomi hi lona ho andua Grealish a khelna City an bepop to City hian an phalsak donem hriat alani lo thunga Everton hian lona ho an tumna hian Grealish a hlo hi 100% pek anin huam lova a hlo hi City nen in tumtrom andu ani Fabrizio Romano tarlante soichun zomta zelila Ardon Zasari chuan AC Milan azomta a hunenge mochen anin dor nuwa Milan hian Euro maktade somthum pakwa in an lalut kumsomni pathumi hi kumnga dai contract anzia puya kumsangni somthum thleng Milana hian acham theidon Ardon Zasari hi Switzerland defensive midfielder ania Swiss club FC Luzern ta senior level a bultanin season liamta Chandon Khan Belgium club tha Club Brugge an laluta Club Brugge player poimoni in match somnga pahnih lai a khel man ani ma ason chakzia le a theina sanzia hriain AC Milan hian an lalut vele ta a season thara Luka Modric kianga tlarlaya atal veldon ani Liverpool forward Darwin Nunez chuan Al Hilal apan hnaya transfer fee Al Hilal le Liverpool in rem to in anin remna hian atira Euro maktade somnga pathum anin pe anga chubaka add-on scout langa impact tur anda telbok Nunez hian kumthum dai contract azia theina turin kumsani somni paria jun thla thleng Al Hilala cham thei tura thu athlun theinan contract si mu ani Sky Sports in atarlan dan chuan add-on san impact tur hi Euro maktade som pahnih ania avai Nunez mana Al Hilal hian Euro maktade somruk panga an sengling theidon pound poisa chuan pound maktade somnga paruk point paruk ani Liverpool hian kumsani somni pahnih khan Benfica atangin Darwin Nunez hi Euro maktade za sengling thei turin an laluta ma se besia phak lawa wangin Merseyside club hian shalmai an nial talova hun tha peya ngale ai chuan in siam rem lolo an thlang ta jok ni in alang Spanish club ropui Real Madrid chuan an academy chua kumsomni pakhat mi FIFA Club World Cup in elna khelzota ka golkhung tamber choi moina dongtu Gonzalo Garcia hi thlun nge zualan dua contract thar je puitumin an dor mek ani hi Real Madrid manager thar Xabi Alonso an angaina hle ni in soyania Real Madrid senior team a po kan mu fo arin om ama hian Reala cham adu boka wangin contract anzia thar ngei a beisei omani ani hi Real Madrid hian number 9 an hak tir don ni te po in tarlan aom bok transfer thuleng kan soikai main Indian football lam hi soizau vele talokila Indian footballa boina namen lo ommek India rama footballa thunei tu sangber AIFF le league sangber bua saitura an thopui FSDL tekara in remna om theilo chu atuar tu lamin antuar na zual zela player coach club le an kai noi match official chenin antan amang an thak zual ta hle Indian Super League nei chunjom ani donem engma ala chiang lova chuwangin hein elna khel club sumhang tam te an buaya Odisha FC in an first team te an chua zalen lailok don ti an ti chian nuin Bengaluru FC in an first team a omte lo an pek theilo tur thu an tar lang ve le a chumi nuwa Chennai FC in first team an ti top lailok thu temporary pause nei tura thutlung na an siam thu an tar lang ve le heng club te hian player lo pek tur an nei lova club activity apangai anga kalpui zel turin budget an nei talo ani bera achan ber chu ISL din mun chian lo awanga an sum nar atop tak wang ani chuwangin club lamtan chon activity ti top lailok mai atula sponsorship le club sum don na kaltlanga sum laklu tel lova an zolo team an nei awangin sum nar atop ri miau si chuan an tan du thlan tur dang aom lo ani bere player le club staff engemazat lo nei lovin anom ta thup mai AIFF le ISL club ho tu te kara indoor na aom vezel boka ma se athalam chanchin thar aom hlei thei lovani Indian football hi achang cherei ta hleya tun hnai thlengin ramdang ta na da niam theina tur thil thleng te po aom ani kha Spanish manager Xavi an India coach na adil ti te hria chen nuwa midangin India anti derna
India an ball na te po ati theyang chu tiang vel te chu athang hluaya tu hnaya AIFF in Indian Football Live a apek chuana YouTube channel la copyright strike tokin ala omzui India le Indonesia in khel AIFF hian YouTube kaltlangin live in ati chuaka ma se AIFF YouTube channel hian copyright strike atok ta ani ama point YouTube lama hian boina an tok towa hunenge mo chen a en thei lawani kha AIFF official YouTube channel lama po India atluang lo le zel te hi a chang chiat thlak ang reng le copyright strike hi YouTube a hian tumthum aom theya chuwangin India hian strike tok ma sela channel ero a chelawa voi khat strike a chengal tur ni se chuan AIFF YouTube channel a chedona anti top don ti na ani hei baka hian Indian football chunga mi tho Kerala sarkarina kumina Argentina national team an chaluna tura broadcasting company ten cheng vaibel cheza somthum lai an senga Argentina Football Association in heng sum te hi adong tichuan Argentina team in India an lo tlo thung dona Argentina team somlu na man ani ber chu ma se thuleng then khata Kerala a hian Argentina hi kumina local lo thu thei an ni ti te aum le ta a Kerala lam ero chon officialin Argentina an local thei don lo ti lam engma an soi lo thung local ngei tura an ngaya an la in ring tok viau ni in alang hemi chevela hian Argentina hi Kerala a hian kumina an local lawani chuan dan angin chet kan la ang tiin broadcasting company lamin thu an neya Kerala sarkar tan po pressure asan zual pha arin omani transfer thuleng soi chunzom ta ila Arsenalin eze lakdu antum chunzom zela ma se anla in rem lo Arteta hian team thajok nei du in squad chajok aduwa chumi tur chuan player chhuatir le laklu lama adu anga transfer kalpuin Arsenal squad po acha zuala position tina in elna tha om thei tur khopin player po an nei thazual ta a eze an laklu le phei chuan du than tur tha an tam zual don le eze hi Crystal Palace hi chuan chel an duwa an chel theyangem achiang lo thung BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chunzom ta ila heta hian Athletic in tar langin Manchester United chuan Brighton atangin Cameroon midfielder kumsom ni pakhat mi Carlos Baleba laklu antuma Brighton hi andor to ani mi rorin tar langin Newcastle atanga input chhuadu Alexander Isak hi a khelmek na Newcastle hian ama a training nei turin an ria tir ta a ati me te kianga training anei lo chunzom zel don ta ani hi Liverpool in laklu andua tuni pui transfer kongka hon chung hian an la lut man don empty ero ala chiang thei lovani Florian Plettenberg in tar langin Manchester United chon RB Leipzig atangin Benjamin Sesko laklu ngai andua Sesko po hian Newcastle in Manchester United hi athlang jok ni in atar langa kumsom ni pani mi Slovenian striker thang duang tak hi season thara United kor hain kan mu arin om ta le Italian chanchin botian tar langin Newcastle chuan Paul Magdalene somni paruk point pani the chuakin German defender Malik Theo AC Milan atangin lakdu antuma dilna anthe lut ma se AC Milan hian kumsom ni pathum mi manatan hian sumtam jok an phut thungani Italian chanchin botian tar langin Nottingham Forest chuan Brazilian midfielder kumsom ni pasari mi Douglas Luiz laklu antum chunzom zela in rem na lam an hnai ta hle ni in tarlan anebok TBR football in tar langin Arsenal le Tottenham London Marveng club lian pani te hian Real Madrid forward Rodrigo laklu an latum chewa Brazilian forward hian Real Madrid chwa san lovin chona ma chon athlang jok ni te in tarlan om to ma sela London Marveng club pani hi chuan laklu an latum ngar ani Melin tar langin Everton chuan Douglas Luiz Juventus atangin laklu antum ve boka Nottingham Forest an chu pui mek Douglas Luiz hian Juventus chwa san adua apan lam tur ero ala chiang thei lovani Fabrizio Romano an tar langin RB Leipzig German club chuan Liverpool atangin English midfielder kumsom ni pani mi Harvey Elliott laklu ngai an tuma an dor mek na po ma an son zel ni in alangani Harvey Elliott transfer chungchanga hian Leipzig hian Liverpool hena officiala leidil na an thlen main ama Harvey Elliott hi dor masak andua engemaw chen chu anin dor to ni te po in soi ani Italian chanchin botian tar langin Inter Milan chon Manchester United atangin Jadon Sancho laklu antuma Nigerian forward Ademola Lookman Atalanta atangin laklu du le ma sela Atalanta hian suman phu tamlu tu ka wangin
Inter Milan hian Sancho lam hi hoi mai an ril rung ni in tarlan ani Romano an tar langin Manchester City midfielder kum samthum pakhat mi Mateo Kovacic hi Saudi Pro League club ten laklu an tuma Croatian midfielder hian City tan khalchun zom zel duma sela City hian hun poimo an pek theidon lo chuan chua mai te po adu tura ngai ani Ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se